Press meet maklaika, tini 16 tarik Mei, tini Salsani bagai, tini convention, partai peptit sing klaika, kaham respon maka, tini semua daga tini hall ni capacity pray 1500, pray nini 1000 upor borok faika, balai kaham respon maka, bani bang puila, jadi Paimani Yagulo Rokno, ani tipelen warrior, tipelen sifai Rokno. Ang pipeline hambay maro. Tinis doktor saimano ang madra mamani. Ay mato obono an nahormong tipralen, an nahormong thansa, an nahormong taybusung tini dimanno, tini dabino, tipralen dabino, tebe crack khayna bagay, tebe strong voice khayna bagay. Sung ang ditesta khaymani abon ani madra. Piaba ang tini nukha within short time, short period. Ang call khaika, phone by call khaika, kintu kaha ke respond maka. Tini joton dukhon angjak, ang tini montri drop mani porefano, boro belai khano khat hangjak, baksa boro onek dukhon angjak ka, boro phailia dukhon angjak, ano boro sahoka, onek boro kabui, boro phirawi thangka, kintu tini or 1000 upor boro kuthumka, boro joton tini warrior, tini chengkragrok, boro smai tangjak, boro ang bai tongnai. Bor ano support khainai jang haini bar tini kosai thangka amoga ang belai khetin tong thoka tini sing omono saimano tini montri kotoria tini MLA kotoria tini kotoria tini dofasi dofa anu klok tongo jonogon anu klok tongo abosi sobe shakti abang shakti mano baniba ang tini proman maka within short time jebra ano respond rakha banang belai haino hambai maro teibo masanai जों दिनै आगामी दिनाव बिसकां साल'थिनि नाहरमां साख्लाय रेखा जों मास बिसिङाव बा फाइनाल मास बिसिङाव जों मुभमेन्ट खालायनाय मुभमेन्ट फर टिप्रालेन्ड तै कुनु कुरै एकटानि दिनै इसुंनाय जयेन्ट मुभमेन्ट फर टिप्रालेन्ड अबले जों आं सारा टिप्रा गुरिनाय तैबो सेकेन्ड लिंकाय जत्त डिभिजन आं कयखा डिभिजन नि दिनै रमदि एक्टिभ माने 25-26 एक्टिभ दं tei rok bisi active kore tin division ang nai dekha je active tin division jotom boro ano press meet boro khani social media hoite boro press meet khaine te ano support khai boro kaise letter mar honai ang boro koikha abang naising tongnai tei jing idaningo jing ang plan khaikha jing Delhi thangai ang je Delhi thangnai te koita ni netar bai Delhi thangai ang chesta khainai chini home minister te chin kabang man din noton kotorok bai chin neta BJP netarok bai pa chini Delhi ni central leader bai so malai chini statehood demand but triple demand ang pressure khainai obang wansok tongo jeng idani tin Delhi thangnai obang chaklai roka bani bagai ang khagao ang asogui tongya ang lenglei tongya ang hadok ni bang kok sanai ang IPP pingwin kok sanai chini statehood demand ang kuno party o thanani aba kok saya ane party IPP no segang crack khlaigai mo revive khlaigai erpore जों आगौनाय अबन दिन आं साख्लायोमोन किन्तु अनेक बरक सावो आइपिखौनो फालि रेखा आरो फालि रिनाय कक सामानि आबो बेलायखे दुर्भाग्य आं जत जे सामन खायमानि आं दे डिसिसन नामानि आबो जत सिद्धान्त बिसिन्ति खायजागो जोंनि सीसी मिटिं खायो सीसी मिटिं जे प्रस्ताब जे माइनरिटी खामानि आबो दिस आं सामन खाय दं अमा आं कुनु व्यक्तिफोर सामन खायो जों थानाय सीसी मिटिं लेटेस्ट मिटिंआव जों अबनो तिनटा जों ना खाथिनि डिसिसन जों इउनिफिकेशन अब्लिक एलियन्स और दुइटानि बागैसो खायसे टक चलायनाय डिसकाशन चलायनाय डायलग चलायनाय जों कमिटिबो हायखा आबो आं फलो खालायनाय तै दिनै दिल्लीआव इदानीं जों थांनाय आं अलरेडि तिथिर हजाक दिनै अमित शाह जी न तै अनेक लिडारनो आं बरं रेसपन्ड मायखौ आं अलरेडि दिल्ली तिथिसैगा तै थार्डलि तै जों दिनै पार्टी रिभाइभ खालायनाय बागै आं सारातिफ्रा गुरिनाय अब माने ओ तिनटा चारटा इस्युनो तैना दिनै साख्लाय रेखा दिनै कन्भेन्सन आं खागागो ano public hamjago ano public responder nai baniba ang kuno dukho nangya whatever happen for good jeng mani kahamne mangu obrang go saina nai baniba ang khakao tini one day convention balai khene tini successful ngka grand success ngka haini bang haina hai ani jotto ani bondu media rokno ang hambai maro nai nero sotik media khaidi সত্যন দিশাদি নিরনি যে মিডিয়া about tini kaisa pillar of the constitution ang joto respect khayo joto media no social media ang thing electronic media ang thing nirok sotik tai report di
je kaham khaibar kaham khandi hamye khane hamye hindi oba khle neutral khenok samta hanklai ang khago you are true you are really no media no ethic no follow khlai hane ang jotto media no haine hai ang ablai hambai khaksamaya far khulumbai kya